Akan hun nyau terap National Awakening Movement mentakas ngikat nyau terik Jemang kalalaj banyak kendu ya Labour Commissioner jangka jela bandawa kentiu ya ka daily wage jangki nong tray sorkar ki bahap haki kontraktual jangka tenat paper ki bakentup nadu ki unskilled, semi skilled bat ki high skilled. Henry namar kajing bamdan Labour Commissioner nakaliang kinong yalam jangka kenam kida yo banbu tang kajing tho haka Deputy Commissioner jangka tenat Labour. Nakaliang unong yalam juga kenam ba Thomas Pasa ubadairu working president juga seng uloong ba kumba kalong mentah kador barim balabu deka sorkar haki unskilled kadai laispa tengka shisngi bat kentiu pat syaka laispa saupau tengka naga benta ki semi skilled laispa prapau tengka shisngi bat but pat ki high skilled pat sauspa arpau tengka shisngi kabala duna bapalat kamtam haka juk bamenta kabala rem ki mar ki mata. Nakaliang kaknam kaladawa badi ban kentiu naga bentaki unskilled kadi bantam ya ka saus pa shisngi naga bentaki high skilled kadi bantam ya ka nyau spa tengka shisngi kenang bakan wanra ya kajing mentoy naga bentaki nong tre kontraktual ki batre haki benta ba pher. Kedua jangi mentang sini akan sekaban ni kedua yai Commissioner Labour nomor imdan tinggal kedua no yai kong nongrum pada Deputy Commissioner untuk Labour Government Meghalaya. Iba kam kerpang ba tang ban ya tip lang pai ba baro pi kador kabarim ka sarkar kalabu ya kini ki kata daily wages namentaki kategori of worker fair bakon tup ya ka unskill semi skill skill but highly skill ka ba unskill ki alai spat ka sini nang ta pada ka kiu sekali spat saupau ya ki semi skill ki skill pada alai spat rapau batau spat arpau pada ki ay ki highly skill tinggi sutu ba kadura kador palat kampat biang. Kena kalian ngajongi ngirang propose ni ai ke proposal siapa ka sub committee nak bentak revision dekat daily wages ba kumno ru ya ki unskill kade bentam ya ka sauspa haka sisni kan teknik highly skill pada dia menjo ba ya kan jong spa sisni kerang ba kandon kajing mentoy kendiat ya kini ki ba tray hakini ki ka daily wages kategori apa fair. Kena kalian ngajongi kemidenti ba sarkar kan simkiai kan bat kenang ba kamnumdan kajing violation ya kan notification jong Labour Department kumbang itip ba kiwat ki tenat sarkar ru ki violate ya ka Daily Wages Act nakapor dan ki noktrai casual noktrai sarkar kimyo ya kan ka dor kebariban yo katkum kalenti joka kidan kini ki noktrai kimyo ya kata ka ma ya ka kini ki areas Rukim yo, jika pisah ka suja ben, seno. Namar balada mentaka kislap kiba kesek watra ya kini kajing penkiwa ka video kadai be mandre umnai kadai be umnai April pada September. Te kajing penkiw na do sitir April kasi imi notification do umnai Julai. To April Mei June live benai ka di area. Te ya kani kitu kidan hokpan yo ya ka mentaka jongki. Te ya kani kementangan ki nanti bat ngin sa approach lang bu sa government hakawai pada kamat kabang yung ki RCW bareng sutu RCW Arjan Reo kelawan notification na kalian ka state government juga jela ka jongi Henry ko mengilam ba wat ka sarkar Meghalaya ka violate ya ka RCW Arjan Reo ki bon ba ki noktre casual ki jongi atre ki pras nem kata sinem kita kum casual Henry kimpat kentup ya ki kum kita ki casual regular casual worker RCW. Te nakaliang ngajongi ngin sa approach kina compile ki statistics ki data bari ba kani kanang ba kadum dan kasi penken ya ki kendon ain ki bala don lupa hapo ka bala permit ka sarkar jela ka jongi ban ka bar pada halor ki RCW ngilap rupa tenteng ka sarkar ka ai ka penkup ya ki kum kita ki RCW ya ki benefits pada ki mai pi ka ba kongsan ya ka benefits sebab ini ki dokter ki jongi ki bateri kum ki casual worker ki bateri kita sarkar ki ba per ki ban yo lot baro ki privileges ki incentives dor ki beri banyo katkum kalen ti joka an kanum dei bandon kanu ka jingnyon benya ki tingi kmilen ti bara leng sarkar kan chimkhya be kene mar ki backbone jongka administration jongka state ko jongi ki dei kini ni kerman ni ka bahai nang ni saban education kajing benar ka permit da Labour Commissioner Office kadi ban trikam lut ti ki habaro benar mar kumbangin alam mangi wat kitnat trikam sarkar ru kimbut ya kenika notification ka bajumi sisin nreu benai lapor ka Labour Commissioner's Office. Kena kalian ngajongi
Larang ilap kita angin sedang man aino daga written complaint support ka labor office kenang bikin la ban le ya kemudian kam te kami inti ba nakalang ka committee nakalang jong ka labor commissioner's office ba nakalang jong sarkar kin simkhia bai ke le benta nak ka jing ba jing me jing mentoy jong bon palang